Kakanhun ilakai football jong Kanongjri Presbyterian Secondary School jong gibahapok Katsan Senam Kerta. Agalai potrik ngailar arhajar apusau, kalawan yo kejat hala kejong kejela rengkat kejing ya risa bak kejing tempuk burom. Hadin kejing la jong kakanhun banuan ra ya kejing job. Berikan nama kejela Meghalaya da kejing job Haga International Subroto Cup kemudian Shkut Dangshan Bangalore. Haba kenika kenhuan kalawan poi hakakat lingsun Guwahati la padiang buram bat penkuk buram da kejingidan lang nadu presiden ka managing committee jong ka skul ubadairu MLA Kamahoti constituency uba Charles Marngar ki officer na ketunat sports ki patba ki bahayang bahasem bat ki kibai la padiang buram ya kena kenhuan di kebor penyak district ka Ribhoi Office of District Sports Officer lambat kinang yalam ka KSU ha ke Indoor Stadium umleng kedaj hanong po aswa ba kena kenhuan kan dajpat ka office jong Ribhoi District Sports Association ki bela padiang buram ya kena kenhuan bat kibayat pat ba haduk bandapoi Hamadan Nongjri ha ke bana kaliang ketenat sports lambat menteri ketenat sports uba Syakliar Warjri ulawan dala dia ban penkuk buram ya kena kenhuan dasaki ya kejungi dan rengkat ru uba Amiral Buan CM MLA kanong po Udidi Syira ubadai Director ke Sports and Youth Affairs, District Sports Officer ke Ribhoi uba BL Nongbet bat kiwai-kiwai. Na kaliang kinong kera negasi kilapan pau ke jingkemen bat ke jing sarong ke bakrau ba kakenhuan na kejela Meghalaya kelayok banra ya ke jing job ha ke International Subroto Cup. Uba Syakliar Warjri Menteri Ketenat Sports ula ai kejing kublai ke bekerpang i gibor penyat jang Nongjri Presbyterian Secondary School kabala Treshitom nado basdang ke Subroto Cup ha ke district level ke state level bat hado bandapoi syakani ke kertan. Haba ai mensiam bat kit bok kit ruyang i gibor penyat school ke Nongjri Presbyterian Secondary School bakanang la bensei kirang bagi thai laka i gibobon kiliang. Menteri ula kular sendon ban penyo ikani ke skol dan kebadan ni lakai basketball ke papaka yang ke bawah penting kena ban penyo na ocean kum kejeng pekuk buram baban ai mensi megi bor penyat skol kum jo yaki kena skol baro kalian jangan aktiviti kini bala praktis untuk income ni lah try kum bacin work bani lah koi sakam bani lah kai bah bani yo esok kajing job nanti income ni praktis apa madan putih nanti pat ni relak banyak kai bahan ni ya try kum bacin work bat ni koi sakam do dan ni lah koi sa selong per lek kai state ni lek kai kum bacin work baik bani yo ya kajing job ni try system yang jing praktis ni minat yang praktis bat slap hidupnya praktis baik bat bani kuat bani yo ya kajing job ni tak ni kajing herbat ni bani lah lihat kan naik Ramadan bat ni lah koi setting ni lah tentu pat baki we tim baki we pati bakam he yang ni baki kam gerang ini yang dan sibun kajing herbat ni tu lem tani dan kita ka tim bani terbaik dengan koi setting ane we de nak kalian jadi ni pahe bagi lah supportnya nak kuat support pak yang koi hadukan naik ke khidmat kita bani yo yang ni jinjau yang juri kunci coach dia kebaka lagi lapoi yang dekat international level nampak kebaka directorate konkret di nampak lalu ke Jakarta kabar di practice sedang buat di adong sedang kita pakai nampak ini haduk isi tiba niat sikit cakap haduk baru ini coach sikit cakap kan ni ke school naduk macam senam nadon jadi konkret nak kemata kan dekat Subroto dan macam senam ni lah rem haka district level ni kami nak push untuk final dan benda senam tu jumpa ke jindon jomkan ke akademi narantai akademi ini praktis bagi senam man ki kuar bang don ke akademi lang kita kadau ke ba ila bagi nak lah don lupa ke sat kalau tidak nak kapor syakor ni praktis kita jujuk biar ke ba ni push mereka tentang membaga naduk ni 8 praktis bahaya ki naduk district level Subroto state level buat andang job state level bidang konkret susu ban yakun sanita international level andang ni lah koi setelah tournament kedua nomor baru state ko di India hantam tidon di Nabari kum ka Sri Lanka ka Bangladesh badan
lagi lah Kane bagi dia international. Saya Misiam satu bagi dia jingek haji kun long berjuat dulu kata. Yang bagi jing Srishdom, ai jing praktis kiman gesi nadu bang yo kala dan praktis. Nadu ubasdang ini nang dengan badan tik ini. Ndang ina po state level bang gila nang liang jong ka academy ke bangidon. Ni laile ban kunyo ketika bani kun hati madan plastik mah official top kunjuru DSO jungi salbogi onong bet ai ni jirah pengilio praktis setai laisin stiau ke nagaliang jong academy ru gelak indit indian ladangin yo ban praktis silong ru ni praktis ketika badan futsal apo mitro nang bangin la bani kun apo ban official top de kalau Arab bahaya ini bang kun apo di official to andang la pois des po Bangalore sate ru mi yo bani kun haju komandan de kata kong ke ba kadau ke bang la ban isna jumi di la ban kai bah batudon musim kun kumbang ai leki ka barok ke ba ni kesian niki tim coach manager sampai sponsor Jeffrey Walarpi di balai Arab ini nak force ko langkah lagi nak kai bah kawan ragu ia katakan nam berkuburum nakam takkan long yeng yang sen kejongki kemi kipa kibahayeng bahasem kesnong katau bat kejelahi barok kowe Henry kowe ke mengakwa mengententukan fam yakin iki kena bangin day ia ka bangin perkat lane bangin kutno tanghang ni hoi ngidap ta kejengkemen Piadam tak kejengkemen berlawan ra, ia kenam nakam tak yeng kesem kerjelahi barokwe lawan ra, ia kenam nakam tak skul, hendak di bentang buru ikatong, bahaba mentak kesni nyilayo ia kebangin kek uni so, bangi di ben buru ia tak kajeng angut, banang ni sakmat pan bintang ia kiu saprang, bat kumno bangintang ia kiu saprang. Kalau bakumju kumbu pila praktis sakini kisinam gibala led hendang kam praktis susu hendang kam praktis arsha ba lingba kata kajing trishitom ke jompi lesi hakui kesni sedang yo kek susu yaki hendangan la banwanra yaka nam berkuburum nakam tak jelah kajungi hakabayedei pan ba kiwe ki tournament ki bakam he susu ini di benbu ya kata katom bana ngets kem baling ba kajing trishitom kajungpi limba kata kajing terang kajungpi kakoi kesni pinsayo ko pinket sisa yuta so to kajingjo lada pipet akan kejela kajungi ngajuong nakapor sakapor balada pipet akan kejela kajungi ke sports kadi kowe ke baki naruki happy baret argi kun samlah di kirang baru ke sports kadi kowe ke bomangi baru ni ete kamtam ladang ia keren baka football bana juong baka sports kladai kowe naki benta bakumno ba anda pila he lasan klalong kowe naki linti bakumno pila ban kamai jakpo lada pipet hidup bun ikon kasih kijungi ikon samla kasih kijungi kibala lakai naki klub ki baper ki klub ki beladon apo ka elite ki klub ki beladon apo ka ISL di na katakadaw nakaliang kajongar menteri berikan kredit ya keteran sports ngaju aimen sir na kapor sakapor iki kun samla kijungi ya kapakin treshitom ya kapakinum petsu ya sports tang kata kowe kapakan long ta kajungi ya lakai pitsngutunan nakaliang kajongar ma beli terpang nakamta kini coach ki belai treshitom ban ai ya kajing hikai ban praktis vai kini kena hadu ya ka bakin deyo bakin head yuso juga jingjo kanu ngidap ta kajing kemen tang nakamta kasnong kajongpi tang nakamta ka Ridhoi district andre ngidap ta kajing kemen nakamta kajelahi barok kowe